Agithie nambere na bara ya kuhukia njohi itakinyaniirie ikiro na dawa cia kulevya. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua netatarithĩtie ati njohi ino thumu nĩ iranina mbeũ njĩthĩ, akiuga ati makoretwo magikoma mitaro na kuremwo ni kuruta wĩra, na nikio thirikari ĩrutĩire bara-inĩ ya kuhukia njohi thumu. Watoto wetu vijana walikuwa wanauziwa sumu ikisemekana ni pombe, wanalala kwa mitaro, wengine wameoa wasichana wazuri, wanalala chini ya kitanda, msichana hako juu ya kitanda. We are almost losing an entire generation. Gachagua nĩoigĩte atĩ ndaramakio nĩ gũte gĩturwa gĩake thutha wa gũkorwo akĩgeria kũhukia njohi ĩno, akiuga atĩ ndangĩrahĩra gũtongoria mũingĩ wa gũtũra ũnyuaga njohi na kũremwo nĩ kũruta wĩra. Wengine wanajaribu kuniuzia uoga mimi. Oh, Deputy President, unajua hii watu ya pombe ni kali sana. Wewe na ni mtu ya kuchaguliwa. Si watu watakufukuza vile walifukuza Mutudho. So mimi niseme namna hii. Kama hii kiti itapotea kwa sababu ya kusema watoto wetu hatutakubali wauziwe sumu, niko tayari. Hakuna kiongozi yeyote governor unajua mtu angetaka kuwa anaongoza walevi tupu. Hata sisi tukitaka kuongoza watu wasafi, watu wako na heshima, watu wako na familia. That is the pride of leadership. Ona kuhana uguo, Gachagua nĩoigĩte atĩ kiumia kĩhĩtũku thirikari nĩ yaheanire mwerekera wa kũhinga kambuni iria cithondekaga njohi thumu na gũcitunya kandarathi ciao, na thutha-inĩ kambuni icio gwathwo cigate marũa werũ. Oho Gachagua nĩoigĩte atĩ thirikari nĩ ĩhingĩte irabu iria ciĩ hakuhĩ na mathukuru, oro ũndũ ũmwe na matũũra ma andũ gũikara. So wiki iliyopita tumetoa masharti kali. Tumesema hakuna mtu atakubaliwa kutengeneza sumu kuiita ati ni pombe auzie watoto wetu. Kwa hivyo hizi factory zote ilikuwa nauza hizo mapombe tumesimamisha for 21 days. They apply afresh. Zile zote illegal zinauza sumu zote tumesimamisha. Mabaa karibu na shule tumefunga. Mabaa ndani ya estate tumefunga. Gachagua nĩ eranĩire ũnyitanĩri wa thirikari na kanitha wa PCEA na kũgathĩrĩria mũtungatĩri wa kanitha ũyũ Reverend David Chege, akiuga nĩ mũtongoria mwĩrutĩri na mwendia andũ. We in government nikiongoza tutashikilia hili kanisa letu la PCEA. Reverend Chege and his wife have been very dear to us, the people of Karatina. He has been a great spiritual leader and he has anchored development for our parish na ametuunganisha watu ya PCA. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Derek Gathũmbĩ.